الجزائري هشام بوداوي كثيرا ببعض الكلمات الجارحة من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا في المنطقة المخصصة لتصريحات اللاعبين. فلما كان لاعب نيس يستعد للصعود للحافلة، هاجمه أحد الأشخاص بكلمات جارحة جدا أثرت كثيرا في صاحب 20 سنة. وقد كان هذا الهجوم عليه بهذه الطريقة الشرسة نتيجة مستواه السيء في مباراة البارحة، حيث ظهر حسب نظر الكثيرين بمستوى لا يليق بلاعب يلعب في صفوف المنتخب الجزائري. بيتكوفيتش قد قرر تغييب بن طالب، كان عليه استدعاء ربما بالقبلة. هو أيضا فضل بوداوي يحبه المدرب المنتخب الوطني، هو لاعب جيد يؤدي بمستويات ممتازة في ناديه نيس، لكن للأسف رأيي في بوداوي كلكم تعرفونه، منذ 6 سنوات في المنتخب لاعب لا يتطور. نتمنى أن يقدم مستوى كبير، لكن كما فعل دائما مع بالماضي وأيضا مع بيتكوفيتش، كان دائما لا يؤدي بشكل جيد وكثير الإصابات، لاعب لا يتطور في ناديه. على العكس لاعب ممتاز متألق، يقدم لك في بعض الأحيان مستويات تقول أنه مستوى أو مستويات ترشحه للعب في البريمير ليج، لكن في المنتخب الوطني كلنا نعرف أنه لاعب ضعيف بدنيا، يصاب كثيرا ولا يقدم مستويات كبيرة حين يشارك. Au début de saison, j'avais des soucis, un petit souci, mais ça fait presque 3 mois, 4 mois, je me sens bien prêt physiquement, prêt pour enchaîner les matchs. Il enchaîne et il enchaîne des matchs de très haut niveau, et dans le foot, c'est ça qui est dur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont forts sur des courtes périodes ou sur un match. Lui, il est fort dans la durée et c'est vraiment une bonne chose. Quand je rentre au stade, les supporters, quand je vois ça me donne envie, je donne tout sur le match. Je commence à grandir, là je parle un peu avec mon coach, avec les autres joueurs, et ça m'a aidé ça. J'ai prolongé et je suis très heureux d'être ici. Franchement, je le crois capable de tout. Sincèrement, j'arrive pas. Il fait partie des joueurs auxquels j'arrive pas à fixer de limites. Très sincèrement, voilà, il nous impressionne chaque week-end et j'arrive pas à lui trouver de limites. Et voilà, quand on parle d'être décisif, ça fait pas partie des rêves qu'il a, mais des ambitions qu'il a, parce qu'il en a les capacités. Donc c'est pas des choses folles, c'est des choses qu'il doit avoir en tête, et je suis sûr qu'il va le réaliser. Il vient me parler, il me dit joue comme tu sais, faire ce que tu veux. Il me donne la confiance. Moi, j'ai besoin d'être confiant, comme ça je peux jouer tranquille. تبعوا معايا. نبدا بوداوي في المباراه امام بوتسوانا، ادى دور تاع وسط الميدان، علم منا واش هو وسط الميدان، راه غير يثبت باللي هو الاجدر في هذاك المنصب. في هذا الماتش ما شفناش البالون اللور، ما شفناش في المنطقه تاعنا نردوا البالون لي ديفونسور وتمريره للوراء الادفيرسير، ما شفناهاش هذه كاع. ركزوا لي على هذه اللقطه، استرجاع الكره في منطقه الخصم هنايا، حبيتكم تركزوا مليح نعاودوا شوفوها بالعرض البطيء. تشوف باللي بوداوي هنا لعب الدور تاع محرز اللي ما عاودش رجع، ما دارش الريبلي ديفونسيف تاعو، تما الميليو تيران هو اللي راه يغطي عليه. هذا امر عادي، تغطيه كلاسيكيه، وسط ميدان يغطي على الجناح كي يطلع نورمال. بصح كاين خطا ثاني هنايا يا عطال، رقم 7 هذاك ديكروشات جاي يستلم الكره، شكون اللي لازم يتبعوا؟ الظهير. عطال ما كانش هنايا. بوداوي غطى على محرز وعلى عطال في لقطه واحده، راك تشوف كيفاش كان يخدم عليهم طوال الشوط الاول. زياده عن تغطيه كان يساهم هجوميا وكان حاسم، عطى تمريره حاسمه للقويري في الهدف الاول. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto.
À gauche au milieu de terrain. Allez, Langa qui repart, la passe de Langa vers l'avant, elle va être mal contrôlée par Rachifo. Récupération algérienne avec Boudaoui, Sambrero de Boudaoui, ça passe, il est à droite du rond central. Il accélère la passe et rejoue à Gouiri. À gauche au milieu de terrain. À gauche au milieu de terrain.